Mwancho muligereri tugusaba okwabero ko asumo chando imoko bago gutoka sense moye metambo ngwege namna nogenderete kwegokia kubwati miroberi onse getoseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii cyaragire CHINSA dochi abona magoroba cinga kingo kwargania SMS AMAYIA eriyo nkubanyebuna naraya na kwarganire asenchera ere yobikiranu akorende asenganiriye gendereto ikasinyomba cyobara ryo gicana neringa omotu obwo monto ani gobago konyorekana se CHINSA mo chia kyamba oyokagere koba oyibwo munyaroka bwe myaka ya igatwa korengana n'abanyanyimbo nigo motu oyo oirirwe asora chego kolerwa oboringo rya cinga cyo botukibo genderete asinonya nabego tebekana nigo okagere koba omotwe bwo munyaroko yobote obete awito ase CHINSA mo chiaro isamba serieta ritamweni ona no botukibura chie kogendera gokorekana no mutu igokoleria okorerwa oboringo rya bwe mekima eryo kumanyekana gose no motu bwo munyarokayo omunyaroko yo ekero igo egotebekana no munyaroko yo nigabete ga konyorekana tabwati omutwe nabo igo cinchara cyamaboko ekyo cyatemete ko ruswa cinga kyabete ga ogosomu biroye obete ko konyorekana ase CHINSA mecho chia roisambu nyora sense mo ya Facebook nabo ko ndaro tunyarwe Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tunyarwe Ndizi TV News poigo nabo ko ya somos wetra se website ito www.ndizitv.net ero tugendera kumanya asenchera ere yobikirano ereterane EVERLYNE OSERO Abigael Nyanchama nero kaine kya chipicha nero gicha wikira senchera ya benengo kwarganira beko gusangana nche wikomeryo Mwancho mulirengo kwargantu chaka AMAYIA ye CHINSA ISATO asenchera yobikirano wase amateyemo kurwase kinyoro kya kabwori meye wodi abubarache bungenyari bari chache county ya Kisii yaberige gusaba obokonyi bwo kumwirira omwana obo nyagetari rere uyobwate oburoire obwenkoro korengana ne amateni go babwate ugoseni go baganire chibesa echo chire chilingi chi milioni 2.2 eryo kumubwenderia omwana oyo nigo batere buna tato mwabo yorengo gosemeria gabetka gosire bugima bwayo mutinyo gatano na kabere omwako yega kubatkana no buroire bwa kansa asibona mamu mwabo atigaire atabwati nchera ende yonsi nigo baruro kubore ucyase abasomalia bayana boigo abarayi nondo bwatomo yobo konya wesokya eriyo ko basira umuliketo Mildred Momanyi namake amateyemo kurwase kenyorogia kabori imeyo wadi ya bubaracho ebungenya libali chache county ya Kisii nigere no kugania okonene gochiase omwanobo oyoberega kurwara asege kabono wetira asoborwaire bwengoro asengina gotera buna omwana oye aselieta kalebo menge abeirega kurwara wire bwo mwana nigo bwachagete 2005 bona kero mwana tukuna kumweta na ni gweta gweta singinchi yokurigia oborwaire bwaye lakini bono egacha gwikirekere tumiro manyagitari amopima akamanyora emeki yari kwira manyinga nigire menye yabete menyerere bona agatotebye gendo mogokora mubwenete konyora chibesa mumwire bakamato hospital agenda chigo igurwe emeki eyo akorerwe repair egere nerabe nabanya saa mukonyire gocha ekere twanyore tuburwire obu bwaye 2010 nali akorere tusajerie iyi yeritanganya oyo renge konyara komokorera yonsi no mugaka bonekera ikaga kwa nali nachaka konyara ko bango tanta na nkarore gesunte kenene aso mwana oyo ne karebu bona maene lakini ali kunyika nelinga nimonyare ko bamogonkonya nyare ko bangonyora chibesa gerembe epo konyara ko bango monaseria iganyomba nabo igo nanyagitari akera akoreirwe sajerie iyi ya kabere ase omokyobo bokumutalia ase chinyagitari nigo baikire omwerio ase bono babwate obulimiro bwechibesa echo chire chi milioni 2.2 bunangina akoerera elindo mwana oyo gocha kubarwa ase tunde yende ase nyagitari ya tenwek bono yaikeire chibesa kera to goika tenwek igo bagosaba 2.2 million bagatebene JF ne garamie 450 bono iga baigete baganto mangagenda neri rube osabe kuri county yao chibesa oranyore onyare ko bagokoreta bono niko batagete 1,500,000 and above bono bese chitimbuati yaikeire kere bono mwana yako gende clinic nande naroni ko gende clinic ba kumuchike kiagera ari wiki yaikeire njino nchefe age kumbura kere ngo chaka ko gende na matumizi nyumbe kere natiketu
Bono na ban kombugata na mutuma buye kantari kumanyanga na ike kiagera na nekere ngoikara oba wiki no nekera ko ende cho twagenda twamwamba na twamoleta lakini ekere ike ire kirini kibetererete twariye fea ya kogenda buye nonya nabo babeire baguchangirwa ase bagoteba buna nigo asamatuko abwangoiga banyora umuchando bwa baibi abo bataka kubaura chibese kurwa ase esimi kulinde mbanyara ase bono barosia enchirinde ase chibesa chobokonyi chikubekwa wetera ase pay bill twanyara ko batokobeke ruchibesa ase pay bill namba yende twanyate ko batokorosia lakini abaibi bagachaka nande ko koni tukaondoka so murwire bono na kitogokora tukaroranga na ndegento kende turakore no korosia pay bill namba ye moroche gaiga oyo bwato go bokonyi na bagutumie pay bill namba ye iga enyare ko ba egotokonya abaminto ndibwensi oyo ranyare ko bogokunwa nyasago seseni origererio nyare ko bagogotuma gocha ase pay bill namba ye iga noko nako ogosaba kwabo guchase abantu bogwancha okuya amona barai imeye county ya Kisii elio gweswanania elio koba obokonyi abantu baminto manyaro mogonkonya mugafana itu simbarati muchumbu itu sairi chanda no mwemsi itu Ibrahimu ongu kusaba manyaro mogonkonya na nje nyaraginguwana umwe MCA oito ongubo nabo igo no omwe mupio oito sairi chanda amona omugabano oito simbarati amona omugwimenire tonya toto nabaminta abo muranyare ko bamogo kunwa sichinkoro chino no muranyare ko bamogo nkonya nyasaba seseni na nje mbairani ngambi yamono bono ogosaba kwaye ngina Caleb nigo agosaba abasamaria bayabagendere gwesokia na kumukonya elinde agendere konyora ubugwenya aliasenya gitalia tenwek elinde lionere anyara ko babuna abana bandi kuripotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Mumanyi Mbia mwana omuriketo Mildred Mumanya se orbo tiororo ikiranu ababwatani be kiama kia ODM anene kurwa sensemo ya Dagoret North miyo mucho Nairobi nigo bagenderete kugokera emiroberi mikiranu yogenderete kubekwa se kiamikyo ase okoreta amagendrane nogo chorwa we committee yora chutirira obochori ase serikali nene naboigo ase serikali ya county nigo boigo bakwanere igoro yomuroberi obwokoriko kwa babwatani ase kiamikyo yogenderete sensemo awemensa Kenya kura wano muraibe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga asabate yaona nigo bali no kwegena abantu mbagendere wesokia asobonge elio kwerikia ase kiamekyo yanigo bayakwana chinga kibaba gutara ase orogongo rwa Gusii kumutalira oyomobo oyebo igoro mu MCA be wodi ya Kilimani myo mucho Nairobi ase chinsemo chia Nyakoyo umuriketo dipo nasanya nabaga gusangana barabona gutwariganira robotyo rwa Centra yobikirano ababwatani be kiama kia ODM inso yomurayobo umusikirira Amolo Odinga nigo bagenderete gosemia bakenya aso kwelikia kwa babwatani be kiama ekyo. Mimi naitwa Nyaranga Sami, Secretary General wa ODM Dagoret North. First we are here to check on our chairman baada ya kwa accident takujua kama anaendelea aje. Eganga yabenene no kwelikia kwa babwatani abaya ase bakoenekia ngani go bagenderete kutwara omubaro monene registration ya chama new party members ambayo as in Dagoret North even without the chair being around sisi tunaendelea kufanya registration. Chama yetu ya ODM ina wanachama wengi sana Dagoret North. We are recruiting new members na wale wengine maybe walikuwa kwa chama wakahama chama na wanatamani kurudi. Ase taro ya bene yoko mwengora umuteneri bwa bange ase bunge ya Nairobi omweshimiwa Moses Ogeto nigo bagokerete okubwato kwa wechi committee chitenenere tobochori kurwa serikali ya nene gocha serikali chechi county ngana na statement kutoka kwa party wakati wamekutana kama I think it was NEC the central committee walisema wameamua kwamba mambo ya election board iende chini kwa counties. Hiyo ni kitu moja tunashukuru kwamba lazima hiyo itafanya mambo ya chama hapa chini, na wale ambao wanasimamia mambo ya election, mambo ya nomination katika chama itakuwa na uwazi kuliko wakati ilikuwa centralized in Nairobi. Watu wanatoka kwingi Kenya hii kutafuta hiyo ofisi.
Kumentana yue nigo banyara kwerera obuya bwoko nyoro bokorore bwe ase chiserikali Kisii County asebate banga obwasi oku mbochiko enekibwa. Inapokuja hapa chini katika mashinani kwa njia nyingine imekuja kuimbao wanachama hapa chini. Inaposimamiwa hapa reduce ile movement from one maybe from Western Nyanza Coast to Nairobi. Inapatia wanachama muda mzuri to do their campaign and to trust the process of the nomination. In the US, you see New York City, New York State, when they release results, those results are final. Like Kisii County, when it releases the results, those results should be final. Like whatever happens in the United States of America. ODM! ODM! Ginko ripoti ya Ndizi TV kurwe kenyoro kia geteri kegotoke wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South elitaria Ndipon Asanya. Miyamuno muriketo dipona sanya se orobo tiororo ikiranu aya mateye mo korwase ekinyoro kia mwarimu yotoka ase wodi ya Gesima imebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo itigarete no mu icharo na muburi ya monke magega yoko usiria obogima ko musacho mu myaka ya gatwa ase chinchira cyobo tutkanu nigo musacho yo hanyorekane mambia rero ase nyumba ya yega street obogima ase korengana ya mate egoteo na niga bwate chingoma ase umbiroye nege kore kyabatigire no gwichana asinonya nabo batere na tarokane tugutwara muchando onde bonsi asebono bakumeretie ninki kyairete ogusira kwaye obugima kanarizo mwana wijibese kaende school bona go stress njarengo nani jibese ubwabwa atamadeni yayikwiti umuro minto inamo etecha ikire inyakonya kotora furia uchacho magomo gimaka na ikwiti bona nje nakagete no igwikure nakango mwana yayime kyagana nabwo atochungu gete lakini kana ko nyanga akire mioro egente kyangichanira sana igenje nendo kure gokokobe wato nyuria yamaga bona kumetinga mbikone kibi na onyembire cha bigakara bitawanja bya biromongino robina mbororo kyo. Omubunge o West Mogrango ime county Nyamira Steve Mogaka nigo arure birengerere byaye na hoteona ase bunge ya West Mogrango nigo baganeirie eskuru yeko basekerengo kya nationals anene era bense yobotereneri bwe kanisa yege Catholic buna chiskuru chinde ase county ya Kisii gati ya beskuru ya banyaruka ya Nyabururu aniga ya kwanete chinga kya betega wikirana ase umusangirekano bwo gusabera ekerisi Kenya ya St Mark Nyantrago ekigotoka ase ward ya Busabaro na county ya Nyamira nebwente kwebokia na kwenekia buna babere bakweroseria erietane na sensemo yetsemi ane na sewetera se okwenekia chiskuru chinyinge korase county ya Nyamira cyabere chiko basekirengo kya nationals ya Kisii National School ntutobwata Nyamira ntobwatie Catholic Church. I am making a humble request naga Bishop kerongo chago chago onyigolere na ndo nyanchere twetigane to develop a girls and the boys school as a constituency yane itineneile ni kanisa ya Catholic egeko gerarangenyo tugwika ini Nyahururu Nyansabakwa tugwika ini Cardinal Bishop. I'm down on my knees pleading that let's do anything we can do to also match the standards of school Catholic. Tugutgana nayo nigo abaorokiwa bagenderete konyora ugusirwa wichinginju irio kogenderia na masomabo ase chiskuru anene buli bakuru ase chinga chitari kwenyara nigo omobsomonene ase nsemo yobochenu ime ya serikali ya county ya Nairobi Geoffrey Musiria aberega kubwatoka chi scholarship cyo mugavana we county yo Johnson Sakaja uchiase abaorokiwa 15 abo bakorwa ase chinga chitari kwenyara pi asaberega kubwatoka scholarship echira chikuba konya kwenyorera chisemi ase emyaka ene erebusyo no murobire bate barachi kogendera kwenekia buna babire baweta setinga ase okorra buna abana bonse babire bakwenyorera libagali yaliyo kwenyorera chisemi negatambukiro kyaberege kwewa okoboko negati abarai abo baenekeirie abaiboli buna wekababe bakobwatrana asokorra buna abana bonse bachira se chiskuru abana bega 15
n'abana bali abataka abagusii bali Nairobi abaibuli babo bali Nairobi bagwake kura Nairobi bamenyere Nairobi abana abo basomerete chi primary chi academy chi government school chi Nairobi the needy children oyo we academy yo go benefit no oli go somigu either ne kanisa o say well wishers a foundation abuna barabu go benefit bale so na choose the committee kurwa se chi welfare kyara chi welfare na chibwata abantu na ne chibama eta abantu be kijiji chi welfare chikanda chiga identify abana barenge more than 20 out of these children nga form a committee ende kuongozwa na Edwin Nyakundi bakagenda bagaswago vet bakwenda mpaka mwabo omwana oyu ba interview mpaka neighbors bara omwana oyu gana qualified no mwana oromotaka osino monto otenyarete and tokateba okoba chiskuru ba report Monday tiato take some days tomenta matukabira ata toigane na turanyore bali bari bono banyore opportunity yo kwenda basome ba advance to the next stage bachokonya baiboli babo ngwa kire kitende kembia mono so mheshimiwa Musiria aso kwembawa wanafunzi baito kwera ne skuru inche na ngwa kira baiboli mutu aromo yona around ya bana gosoma bale na ndi mna interview ngosi ko chigotena tona bana aba weika to make sure bachire skuru Huyo koriye kirogo kyo bo MCA ase ward ya Nyamira County ya Nyamira Richard Munyancha nigo aganirie August kwa barai na boigo abarai gosikana barabo ase barabo abanyene iri gukinia egesaku kyo mugusi uko na chinga kecho ni gateremna ubwa mate butari obuyabwa abiri bokorokana ase gati ya barai asmona bereka gukwanira achiburaburu na boitsegi gati yo mugabana be county ya Kisii Paul Simbarati amono mochumbe o South Mugrango Silvanus Osoro asate abuna nigo getali ekiorokererie kiyana nigo gego turubania amagendro nigo banaruro koboria asomura ibense Dr. William Samuel Ruto munumurebe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga goswana nagatina kogaya na enganeyo Munyancha nigo aganire obomoko bao no bwanchani ase abagusi bonsi amareta ngoro kona le Richard Munyancha kurunyama ya ward Nyamira na nje igongo singetia gotebanga omonto okorama omugusi ominto oyaya twakane emanye kanenga nyo abantu korugusi chisokoro nabagaka nabangina nabonsi mosiri batebire muntaba soko ire kiara basike eriseri moto wate Nairobi una twa wate ominto Simbarati twanyoro yone mosiriga tigaba gusi tusikane andonsi azetole egende kemo ngoteba buno murai narorire tubwate okorwanani kwa gusi nduwata barayi abakongu korugusi oyo minto soro no murayo minto governor Simbarati oromo kongu kabisa yo tuteketa bagusi 20 kiara abana ba minto abamo babe nachad kiara mambi na tutete ba twaro bongozi bwenseye lakini toko sababa ya banene omosikera iro Odinga na Ruto baleta banda basobwamo kiara Ruto ese wotebi osora akire gaokira Raila ese wotebi Simbarati akire igaokira na barabumbarora esege abagusi erindo mugusi atenene buno mugusi asobomo tutena asobomo enyombeyemo abantamo banjaine tusikane chinga kichonzi Omurai wense Dr. William Samuel Ruto nigo asingereire gotebabuna serikali ya Kenya kwanza insi uburai bwaye nigo begetemero biremekiranu yogosira abasaya nena soko ine kebuna benyoreire amabaga yemeremo ayara bakonye kogendera bosio asobugima bwabona bwo kwenyorera engeria niga yakwana chinga kyabaga kora barai banda sumusangerekano bwamasabo asensemo ya Machakusi ebunge ya Teso South Meye County ya Busia ukona chinga kyechiboigo Ruto natebabuna ogwetera bwagachi kwechinyumba aserigorirense nigo babekire emiroberio yo kwagacha chinyumba chimisano ase county yo ya Busia erikwena na libaga gochiase abasaye nigo boigateba bunane chinga kiboigo babekire emiroberio yo kwenike kiro musawo berega kwenyorera abosemia guse kububwatkana n'ubutumiki bw'ichinjira chekerero eriyo komokonya asogokora chigasi ase CHINSA chaisko nakoraso na usinabaga kubwatoka egekuro gochiase abateneneri b'echikuru anene balia bako saba abaibuli chibesa chinga kia serikali yaberege kubwatoka chibesa icho chirasire amangana ya masomo ase chiskuru au anene chiskuru choboroso na boigo chiskuru chi secondary. Hii Kenya haiwezi kubadilika
kwa mambo tu ya hewa, itabadilika kwa kupangwa vizuri. And we must be deliberate, we must be intentional about how we create jobs, where we create jobs, and how those jobs are going to reach ordinary citizens at the grassroots. Hapa Busia, napanga kujenga nyumba 5,000 hapa Busia. Hii Teso yenu, hii Teso South, ndio naanza nayo. Tayari nime-award contract ya nyumba 1,000 hapa milimani, hapa karibu na kwenu hapo. Na mimi nahitaji vijana pale, na munisikize vizuri nyinyi vijana. Nahitaji vijana pale, kwa hizo nyumba 5,000, tunahitaji vijana 10,000 wa kufanya kazi. Ile tumebadilisha sheria ya CDF. Mimi nimezunguka duniani kule, nimeenda Marekani, nimeenda Ujerumani, nimeenda Canada, nimeenda Faransa, nimeenda UAE, nimeenda Saudia. Wamekubali kwamba wafanyikazi wa Kenya ni wafanyikazi wa muhimu sana. Vijana wetu wa Kenya wanaongea Kiingereza kizuri, wamesoma vizuri na wanahitajika kufanya kazi duniani kote. Ndio sababu hiyo tumebadilisha sheria ya CDF. Sasa CDF haitakuwa inajenga shule peke yake. Pia tutatumia kujenga ICT hub. Katika kila ward tutajenga mahali, hao wabunge wataweka pesa ya kujenga, mimi nitaleta kompyuta. Tunataka kila ward tuwe na vijana 300, 400 wanapata pesa kila wiki kwa kutumia mtandao, internet, katika kufanya kazi ile inaitwa remote jobs in different parts of the world. Mtu unaweza kuwa hapa Amukura, lakini unafanya kazi kampuni iko Marekani na unalipwa hapa Amukura. Tumetoa bilioni 62. Tinga kichoro tunabaka gukwanira mirubiri yo gukinya ebirengo bya bocheno imensi ya Kenya no taba Kenya bange babere baguchandikane ne bali abo konyora wense asaine kyabuna serikali yabekire emirubiri mekirano yoko basira anene aso kubakeyane lya ligori libagwakana ase kadi ya NHF na boigo kubakanira abaroire bande ase chinyagetari boigo nabaka goteba abuna bachakirie chinsemo ao cyokonyora usechokurwa obuwenya ase amaroire buna kansa, esukari, uburoire bwa high blood pressure egati yayande amanke boigo naruo kubore guchase abari mimensi ya Kenya gutumeka libaga ligi yali okonyora moyo kurwa serikali yeli gulirinse eliyo gukinya ligesa imensi ya Kenya. Mambo ya matibabu ni mambo ya muhimu sana kwetu sote. Kuna watu hawana pesa ya kulipa NHIF. Si ni kweli? Kuna watu hawawezi kupeleka watu wao katika wakiwa na kansa, hawawezi kupeleka watu wao hospitali kwa sababu gharama iko juu. Na ndio sababu mimi niliwaahidi tutabadilisha mfumo wa afya katika Kenya. Sasa tuko na sheria mpya 4 ya kuhakikisha kwamba mambo ya afya inafikia kila Mkenya. Wale wa chini zaidi, yule mtu ambaye huna uwezo wa kulipa bima ya afya ya NHIF, sasa serikali ya Kenya itakulipia. Yule uko na uwezo kiasi, ulikuwa unalipa shilingi 500, sasa tutakupunguzia ikuje shilingi 300. Na pia tuko na hazina maalum sasa. Tunaweka pesa kwa hazina maalum ya kutibu magonjwa kama kansa, ile hypertension, ile diabetes, na hiyo mpango yote tumeweka kama serikali ya Kenya. Ile gharama kubwa ya mbolea ilikuwa 7,000, tumeipunguza imekuja 2,500. Na mimi nataka niwaulize wakulima wa Kenya. Tayari tumeweka mpango maalum. Wale walikuwa wanatumia gunia moja kwa ekari moja, mimi nawasihi mtumie magunia 2 kwa sababu serikali tumehakikisha kwamba iko mbolea ya kutosha. Hivyo itatusaidia kuongeza productivity na tuzalishe chakula ya kutosha, kwa sababu
tatizo la Kenya kubwa ni kwamba bado tunaagiza chakula kiasi kikubwa kutoka. Omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigonera bakawukwanira obwamate gati yense ya Kenya ne CHINSA chinde asatairumna ense ya Kenya nigetabwati bobe goseseginendeyo na ense ende yonsi niga mwegereire umurai wense Dr. William Ruto asogoteba buna nigara sumustari mutu wakoine kyabuna omorembe obeire gokorekana ase CHINSA chiniga rurokuboya ochasabari kyamangana kuba maiso chinga kichoko bwatoka chirobot chabo kubwatikana na mangana yega. Wenyeji wetu, ndugu zetu ambao wako kwa media, tafadhali, Kenya is not at war with any of its neighbors. In fact, Mheshimiwa Rais is on the front line kuleta amani katika eneo hii. Mataifa yanayumba yanapigana, na rais wetu William Samoei Ruto yuko kwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba amani inarejea katika hizi mataifa, kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa. Kwa hivyo nataka niombe tu wale ambao wanaandika, kwa sababu tulikuwa pahali tukaona wanasema kuna vita imetokea hapa, kuna kasoro hapa, kuna kasoro hapa. Please media, there is no problem with our neighbors insofar as Kenya is concerned, and if there are any issues, they are normally solved. Nomo nogeri bwe bunge nene Moses Wetangula ni garuru kuborego cha sabara ibonse gotumeka ribageriga na gokorera abananchi mirimo aninase okugayana amakon awa yaba Kenya bagendrete wetera na sensemo yaye omoko gose umugavana we county ya Busia Polo Toma nigo atebiremna echine chingaki abana agosabarai babwenta wikirania chira chebabete bakubaliera abananchi chingaki barenge kwerigeria chikura nigabara yabo baterine chitali chingaki icho kwamerania kurende kubwatrana asokoreta magendro. Lazima tuketi pamoja tujenge nchi yetu. Lazima tuketi pamoja tushughulikie wananchi. Lazima tuwape wote ambao wamepata nafasi, akiwa MCA, akiwa governor, akiwa mbunge, akiwa rais wa nchi, nafasi ya kuwafanyia watu kazi. Another time will come, wale wanataka kukompete, filimbi itapigwa na ikilia waingie uwanjani. But for now, let's focus singularly on resolving the challenges that face our country. If we all work together, those challenges will be much lighter to resolve. If we pull in different directions, the challenges will magnify and become even insurmountable. Tuko Kenya ni demokrasia. Kuna wakati wa kila kitu. Kuna wakati wa kufanya siasa ya kuchaguliwa, na kuna time pia ya kusema wale wamepewa nafasi wapewe nafasi ya kutosha kuweza kufanya hiyo kazi. Wakati ukifika, wananchi watawauliza maswali. Hiyo ndio inafaa iwe namna hiyo. Lakini ukipata kwamba unachaguliwa leo, alafu tena kesho unaanza kuchosha wananchi na maneno, na wewe uko na ofisi, na kazi yako ni kutatua zile shida ambazo wananchi wametupatia, wanazo, na wametupa nadhifa za uongozi kushughulikia. Ne gatebara yobekira naso musangerikano yoni go bamwakirambye muraibense ase ubusira berega kurwanene ase county ya Busia akwene kyabuna amagendro nabigochira cyakiriya betega kuriya cyabere kigwikirana no muwaziri bwamwana y'ikigosori ababu na mwamba niyaba kubayinekerya abamenyi bekinseme cyobune serikali yaberege kubekense mu kibesa ekyo kirakonye asobwaga kibegetiye kigosori gose getiye kigosori ya Busia Stadium ase ikyatebabuna nigo kera cyake kwagachwa ase We have set aside funds for the construction of Busia Stadium, which will be starting very soon. Na tumekubaliana na governor, we are working very closely with the governor, that in the shortest time possible, the construction of Busia Stadium will start. So we are well, watu wa Busia, tusimame na rais wetu mundu humundu. Hii Busia ni county kama Kisumu. Hii Busia ni county kama Siaya. Hii Busia ni county kama Homa Bay. Hii Busia
sio koloni ya kaunti nyingine yoyote, na ni lazima tuheshimu viongozi wetu wote, akiwemo huyu Governor Otuoma wa hapa, afanye kazi na rais kwa minajili ya maendeleo ya watu wa hapa Teso na Busia. Na kuambia rais, hapa Teso ni kwako nyumbani. Umeanza na sisi mbali sana na hujawahi tuatilia. Hata wakati tuliteleza, unajua mtoto anaweza akateleza, lakini akirudi kuomba msamaha unamkumbatia. Hawa wananchi wa Teso wamesema wamerudi kwa serikali na watatembea na wewe. One, Your Excellency, you promised us the issue of the university. Do we have the university? Alupe University iko ilikuwa ndani ya Busia Economic Blueprint. Your Excellency, those want to appreciate that the dry port at Malaba was part of that particular intervention we thought we were going to have it. Your Excellency, I also want to mention in appreciation that the Nasewa Industrial Park was supposed to spur the issue of economic growth in this particular area. Omwerio wa AMAYIA CHINSA tasenchera ere yobekera numbia mono omwanchi umurigereria sogenderete guturigirira kurwa sensemo ya Facebook abari bagenderete guturigirira ngamona ombori Calvin kurwa chinsemo cha Mlolongo Epsiba Mongare kurwa Nyakwana Klaus Nyakez kurwa chinsemo cha Canada Josh Ondimu kurwa Getare Girls Dennis Kemari na Peter Mumanyi kurwa chinsemo cha Keroka na bale bonse bagenderete gutubwatia chinsemo tokubakira ngambia mono asensemo ya Facebook gendera gutunyarwa witra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boko ya somwetra se website yetu www.ndizitv.net ngeri otogendere kumanya asenchera ire yobekirano ritrene EVERLYNE OSERO Abigael Nyanchama nero ne kyachi bichanero gichawe kire asenchera yabene kukuganiria kupurigerera boro bya semero beronse nabigo ubutko burobotera rutomera nirikoria ankyo. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Naisiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero eyabasacha konye motoro musocho kaende musocho nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana eyabasacha umera nanche Dorcas kemuma asomo ere bomo kongostengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu CHINSA ibere chamagoba imeya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu CHINSA ibere chabutuko na Dorcas kemuma. Basi bano omwanchwa omurigeria on Ndizi TV tiangosogerie ando siaso tubwatete korwa nyigene tengana ne Nyasaye okoire ogwancherwa nobo moyo kobarori tukeri gali arero nkwari